رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام فيقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدوم ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الجسار فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الجزاء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا بالله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صالحا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا ففرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا بالله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. 18 ساله همه شخصیت بزرگوار می‌دانید روز شهادت حضرت زهرای مهدی سلام الله علیها از وارد الله مقدسی با پای برهنه با عنوان کسالتی داشتن میان بدن به سینه می‌زدن. ای مدینه تو چقدر مظلوم، ای مدینه اون مادر چقدر غریب بود، ای مدینه چرا چیزی ایرادیش نرفت. دو دست کوچکش سوی سما که سرگرم نیایش با خدا بود. خدایا مادرم زهرا جوانم چرا بس قامتش همچون کمانم نمیدانم چرا
حضرتای دنیا روزمان کاره علما شخصیت‌های بزرگوار شاگردان آیت‌الله روزمان تبریزی مدیریت محترم حوزه علمیه همه با هم آمدن دست به دعا بردارند بر از مرحمت ای حی دادار تو مادر را برای ما نگه دار اگر سر آمده عمرش خدایا ز عمر من به عمر او بیفزا روز آخر بود کار خانه کردم از کجا مطمئنی فرمود پدرم رو خواب دیدم از صورتم مردم دیدم دارن بدنشون رو شستشو میکنن خدای رحمت کند مرحومان جفرستان و مسلمین انصاری قومی رحمت الله علیه و همه گذشتگان علما مناجع واعظین امام راهب من گفتم در کار بابا برای دلم که کار نمیشود علی و آسان کنه زخما بدنش رو شستشو اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائك الصابرين في هذه الساعة وفي كل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دستان رسول خداوندی جمعیت انبوهی که امروز در این مجلس داخل مسجد خارج مسجد اجتماع کردن خدا به نفسها و انفاس این جمعیت
انشاءالله خواستگاه و دعوات مستجاب میکنند. اسمک الاعظم الاعظم به مولانا حجت ابن الحسن و به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اكفنا يا غازي الحاجات ويا قافي المهمات اجل وليك الفرج اجل وليك الفرج خدایا وجود مبارکش رو به سلامت بدار خدایا مراش یا مراش قرار بده مراش سربازانش محصول فرما یارانش رو یاری بفرما علما و مراجعشان تملیک دامن برکات و محاضر در مجلس و از طایف الله الله جوادی توال تبریزی خدایا به حرمت نام زهرای مطهر وجودشان رو بر کافه مسلمین به سلامت بدار ما رو قدردان نعمت مراجع قرار بده اسلام و مسلمان ها و شیعیان عراق و لبنان و افغان پیروز بگردان حوزات علمیه قوم و نجف در پناه ولیت صاحب الزمان حفظ فرما مراجع اعظام تقلید دامت برکاتهم و مرجعیت شیعه در نجف در پناه ولیت صاحب الزمان حفظ فرما مقام معظم رهبری تأیید فرما مرزا و منظورین و مد نظر این جمعیت به حرمت نام زهرای مطهر شفای عاجل عنایت بفرما دعاهامان مستجاب بگردان قلب مبارک امام زمان از ما راضی بگردان روح امام ارواح شهدا علما مراجع ماضی آیت الله رضوان بروجردی که در سالگردشون هستی خدایا با حضرت صدیقه طاهره محشور بگردان السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا نبی الله السلام علیک یا محمد بن عبدالله السلام علیک یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وصی رسول الله السلام علیک یا فاطمه سیدة نساء العالمین السلام علی الحسن والحسین وعلى علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا أبا الحسن علي بن المسدس المصطفى ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا أبا صالح المهدي يا حجة الله يا بقية الله عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر وعلى الأرواح التي حلت بجوارك ورحمة الله وبركاته